Kreativu Buljen. Ove godine se kreativa predstavlja u pamučnom makou. Žene naime vole biti elegantne, a pamučni mako je materijal koji daje udobnost uz eleganciju. Tako uz igru boja, žena postaje zanimljiva u raznim kombinacijama odjeće, bilo to majica, suknja ili haljina. E come sappiamo la vera eleganza in realtà risiede nella semplicità, quindi noi vi presentiamo Creativa, moderna, decisa e sorprendente. Creativa.